Totoy Balat. Kamusta na po? Karing malulubat. Kamusta ning kekang lugod mo? Megsabay aking krisis ning panahon. Megbabayay hingalaga ning pesos. Eka kaya sasabi king lugod mo kako. Dati-rati ausan mo kung madalas mo kong i-text at video call pa. At ngenina balong misda kang maralas, ausan dakat palagi, sasabyan mo may lobat ka, lobat neba. Inlugod mo ka na ko at ikapang load, at ipalot da kaking tindahan at kang signal. Ing puso mo o kaya kaluguran at ika kamusta na ka? Emo sabyan man lobat ka, emo sabyan alakang signal. Ing boses mo burik ing aramdaman. Please maus ka at magpalot ka, at balo mong kaluguran da ka. May wala yaman ka kung cellphone, umuwi ka sinta. Dati-rati ausan mo kung maralas, mabidyo call ka hanggang nokorin ka. At ngenina balo mong misda ka, lagi da kang ausan pa ke messenger mo at alaka. Lobat nebang ing lugod mo ka na kuno ko rin na ka. Ay isip mo ko pa ba ating kang signal? Bakit mo babasan na message ko keka kaluguran? Bakit makanyan? Palagi mo sasabyan lobat ka, alakang signal. Bakit? Sasawa na ka. Dapat karami ka kaluguran at sintami. Mo sabihan, magdala kang charger, magdala kang power bank, o kaya magpalot ka para yung keka lulugot keka, balo na nokorin ka. Lobat nebang ing lugot mo ka na ko, magpalot na ka. At isipan da ka nokorin na ka. Sana ang tandaan mo kaluguran, kamusta na ka? Melobat neng ing lugod mo ka na kuno ko rin na ka. Sana isipang mo ko ating kang signal, at keng messenger kakit mo. Ika kaluguran, kamusta na ka? Love, kamusta na karugo? Diyos ko, dalaming cellphone mo, dalaming keng charger, ang power bank. Yan mo sabihan, may lobat ka. Apalit, I love it, Pampanga. Totoy Balat.